Kao što je već poznato, nakon utakmice odigrane u subotu u Smederevu, šef stručnog štaba i trener gradskog fudbalskog kluba Sloboda Jovan Nikitović podneo je ostavku. Upravni odbor ovog kluba razmatrao je 3 potencijalna kandidata za novog trenera, a na sinoć održanoj sednici odbora jednoglasno je usvojen predlog da novi trener Užičke Slobode bude Slavko Matić. Matić je u svojoj profesionalnoj igračkoj karijeri nastupao za mnoge klubove poput Čukaričkog, OFK Beograd, Spartak iz Moskve, CSKA i Sofije, a kao trener do sada je vodio Napredak iz Kruševca, OFK Beograd, Novi Pazar, Al-Šamal iz Katara, Koper i Zavrč Slovenije. On je isto čovjek koji je uradio više seminara, održavao predavanja kako domaćim, tako i stranim trenerima. Znači jednostavno jedan čovjek koji je kompletan u toj svojoj trenerskoj karijeri, ima šta da nam donese. Ja sam sa njim vodio razgovore, mogu reći da je kao čovjek izvanredan, da ima ogromnu energiju, da ima jedan entuzijazam, da voli mnogo da radi i da je to profil trenera kakav nama treba. Ono što je sigurno, on može ciljeve kluba, zacrtane ciljeve kluba može da ispuni i trudit ćemo se da mu damo podršku u svemu što on radi. Matić ovom prilikom izrazio zadovoljstvo što ima priliku da bude šef stručnog štaba jednog velikog kluba kao što je Užička Sloboda i dodao da je istorija Slobode u kojoj su se iznedrile velike fudbalske i trenerske legende za svako poštovanje. Tako da mi je veliko zadovoljstvo ovde što sedim pred vama i ja verujem da ću da ispunim sve zahteve kluba koji zaslužuje da bude u Superligi. Mi sad došli smo ovde da se izborimo za ulazak u prvu ligu, ali što kaže da radimo korak po korak, ali jednostavno ovakav klub, ovakav grad zaslužuje da ima jednog superligaša, ozbiljnog superligaša. Sa mnom će raditi moj asistent koji je radio sa mnom u klubovima koje je nabrajao gospodin predsjednik Miroslav Vasić i momci iz stručnog štaba koji su već bili ovde, tako da verujem u ovaj projekat, bit će malo potrebno vremena, ali u isto vreme moramo brzo da radimo da bi se vratili na neki pravi kolosek. Prošle su samo 3 utakmice, ali moramo što pre da pokažemo da smo došli ovde sa ambicijom i da napravimo jednu pravu fudbalsku priču. Matić je u prethodnom periodu već sarađivao sa 2 igrača koja sada nastupaju za Slobodu, a kako tvrdi upoznati i sa mogućnostima ostalih igrača. U narednom delu prvenstva plan je da se pred svaku utakmicu sa budućim protivnikom rade detaljne analize kako bi se ispunio cilj kluba, a to je nastavak takmičenja u višem rangu.